morning. Masi July tang mari ko. Hauji tawdisi ai English ai ne ko lor gonoi de thare class 7 sujingre ko. Vocabulary beginners study plan araga vocabulary day class ke no day 1 day 2 tawraga class day 7 sugre day 8 thoe 7 ba dum paro matam now 9 8 tagi dum maka sathar khini bu ko somdana mak akhoi gi vocabulary na taba atai section khara zu lai re English ki kai no aitaraga di spotting error, sentence improvement, fill in the blank, close test ko simaru ne SSG di gi mari sini ko spotting error, sentence improvement, fill in the blank, close test mari si vocabulary gi ek mathak to moi mari si maga daka hoy aduna taba atai SSC no lobe exam CGL gumba CPU gumba aduma de am kanu yor sentence arrangement yor kani voice yor kani narration yor kani ko mai di adi comprehension ga yor khini ba adu sing baru ena focus ain tawdu je noi ji di level na hang ba hosi spotting error han loisila se spotting error adagi adu loraga sentence improvement adu loraga fill in the blank adu lor close test loge si section jam pai loraka na CGL level gi oiba atopa sing du um pai rakhe ba ko da hoje in tawdu se spotting error se magi SSC digi 2023 gi previous year do adu mathang manau nai nei du ni si nei na matam da mangmoda depend to grammar gi rules sing do irung ne ba ko iraga dum explain to ma gi adu noi si de gi dum learn to ko aduna nga si gi se ai gi English grammar section ai tare ko adungi grammar se aina kano to bune akoi gi paso speech ka haina le riba tense adi voice narration akoi gi grammar section pura pure grammar ai tare ko aduda basic to advanced adumai class na amuk tonga na amuk tala kini sina amuk question previous year gi through the learn to wai tare grammar oraga su masi akoina noun her noun tonga na takuna ta previous year question naina raga maduda daka oriba grammar gi rule sing jaina na kan explanation phajana to birga adumaina takpa leri ku tak makhalabani sina amuk ko yandai ko haidi teaching through previous year questions PYQ sai tare ko adune class number 1 yengo si question da hairi se no Nandu will leave for the airport as soon as a taxi arrive haina sida pire aina si kanoni ko ngarang noi PDF ta su thare dana aina teaching plan to class plan to matam da noi da sida spotting error haiji noi da test to bagi mong da aina question je answer ithok ta bi da tak phusum ta khilenga si ha manu mis da aina ke dore teaching plan to matam da ngarang ji class to hudre hoji mani fuji sing chau kana thok ta na hoji si kyang mai mapa yok sile ko kyang wai bu yok sile nan mai yok da ba jaga mamang chau gi de hen chau khale mai lak ta bi problem le bi ngang class ko to do du daina noi class ta do gi mau sin na ba noi nim da paro na ba haina ina sida note oina sembi bene fajana ko ado note oina sem do khre adu class record hodre adu na record oina mlok sil lagi ta one hoji ko ado haying de gi di answer sumaina tik to thoroi ba yanda bra ado hoji aina tik to thoi sidi kai no ma tam ngarang ye noina class ta do gi noina PDF oina learn to yana bane PDF kak ta pass noina explanation yarum dragadi grammar sona lakpa mi de di am gyan ta roi ba duna no solam mag gyan ta ba yana mong da hoji am explain to roge hayengi class ani subu de di mathangi question nei na matam da sumaina kadai da error le ri ge ha jaga do ai answer du uthoro ha ba akoi nei na salani ngasi de aham class oi bani na aran ba jaga du uthoe question ka sulu roi ko aina noi da haning ba ma ko class to udringi de kitang exam gi tips sama tam ge ba ko noina SSC ki side ke hoji English am til lai ba ko ngarang nan exam thar lu ding ai satra sing moi mark lui uthong na re ko selection post graduate le beng tha ba hanak to nong yawa satri ni English ta dum 20 plus sum me ado akhoi di vocabulary yam strong oi bane vocabulary class fa na marang kain tam to bi re ko na mas first attempt ni ko je punsi gi life ya nan thari ni ado mathematics sare moi kitang score khar wali ko kai na ma ta mathematics syllabus ko ba tawdri ba da gi ma gi di mathematics di pass round ya roi ba angka hiba haidi hiba ngang ne adu angka ji ko phajana thuro ba ina expect to bang ne adu ta angka di mang ne mi revision gum ma yam to in thogi de yaroi ko adu English kum ma di mark line lowe ma ko adu English reasoning mark phajai jiki haba adu mathematics ha mo di am chawe ba ko adu mathematics so dum haigra ga di am lara ka du ba an ba gi marol ma syllabus ko ba to ro ga ma du gi exam gi to ina ga question ta su mock test to ro kan da speak ka ba ki ne ba ko adi ma yam to nga ma ki ne ba ado English ki di mark yam to nga me ma aduna ta ko de ke no English ka su lu de ba ina ni ma gi du ka inga ga habis na ti ko atai ai experience ai tare musure English kan lu da ne English ne ma wang ka ta ga di
vocabularies kan lingan ga ba vocabulary da ni no he kan do this khang da word am hang ga no upai le ro khan ngai thoi sporting ira gum si yam lu na hang de thaina hang am ga hojik na bu lai ko sidai sidai yam tina grammar de yam tina lupsil laga grammar gi rule de yam kan ka na lupsil lu ro su ma du koi man gi ne ba ko hojin to du se question me am sin nei na kan da ka oi ba yam toina hangan ba du grammar rule me am song thurani adu dang learn to ro so dum ya ne ba vocabulary du phal linga lo adu sigi le ku thak sig ani pun matam na noi gd thaning bu yauri ba noi marak to ko atei tei cpo cgl thaning bu yauri dana gd ga do na hendok no ma wang phang ya ni question kun nang mai manung da ne noi trawa ta tu hen school kum ngam ne ba ma ani ni pi ni kun thai ma tak lak tu ne ba si vocabulary si di upai so rei te ko nang ek pa hok da ba ma word ama hek hang jil bere ma khalu zu tho roi ko moi da ne ba heng dur ka du aru question oi du si yan da ba grammar go section ji di ne kem khalu no amaga on to jin sentence on to ga ne rule ma na ma ta hang ka ne ba si question ma'am nei nar ka da o sumi ko ai du ne dum khangani yare class lecture yam saman gre ka sathar si ko yango sida Nandu will leave for the airport as soon as a taxi arrive has the ina and sida aram jaga do sida point out tok thoe kari gi sori no maram ni no hangamra sida sori sa tena te Nandu na khedoba airport thadukani airport ki dawang thadukani khedoba taxi me hek thungla baga ha bane mathang sida a taxi arrive size a taxi have ji mathang sida subject ne yan da raja subject kana re mathang sida taxi ji subject ne ba ki an da raja si a taxi have a subject ne s is the subject ne ko kariguma subject si third person singular subject oi taragadi mai maning the live bab to s na 3 s ta ko ne kariba si haja if subject to na third person singular subject oi taragadi mai maning the b1 lak base subject ke maning the b1 la adi madu gi tense to na present indefinite tense na traga hojina simple present ga hainari ba tense makal du ne ba ko sumba simple present tense da subject ki matung da b1 lak base nang ni english subject si singular ra plural la adu jo third person ki singular plural ne ga da ko third person ki singular subject oi tar ga di ba ki mamai de ke ta ko da ba yes natraga yes mag sana ba ma ta ko da ne ha ne khudam moina har ba da he have ji third person ki singular subject ne adu mai matung he goes to school have he matung da ko go hai de ba go sare ji adu ne ba ko I go man school chapor ma I go to school hai dana yes tap te dana subject si kai gino subject si matung ji da ke dora b1 la ine b1 ji ke do ba ke an form je third person singular subject oi bagi b1 the s na 3 es tap ne have ne dana o na loi bani na ma si es tap chana dre du es tap chana dana es tap sile he goes to school sumai lak tu hen gyan dana ba ko ai mathang da noi kanom tauge ba ko next page amut ke ne hojiki du gyan tagre ado aina subject have se si matang da yam kana ba knowledge am pigi noi do ko subject ki matang da yam kana ba knowledge am pigi ye lo lai ubra ui ko ye lo ni ibu ko subject have se kari no have se ngasi class da masan mamu ta na khangal lage subject have se akoi gi wai paring amada maroi ba thawu thodang lodui ba dugum ba word amoi duni word natra wai me am pullaga soi bi ai ko aduna subject have se ma se ka wai paring amada subject khange haraga di akoi na su bab tu da kari hana hu hai kana natraga kari na haina wang moina hangba matam da pakum moina thore ibado subject ni ju haire subject khangdo ke de admaina ju hai ko aduna na khangga da ba ma subject si matam pumba da kana na sengba da ge kana na oige da ge haraga di noun na bajina subject oige ne ba natraga pronoun oi ne ba natraga noun equivalent hajin oi ne ba noun haji ke no ming khangna wai ba noun ka oi dana makoi na subject ora ka ne ba noun da ju makal mayam nei ri ko noun the proper noun common noun collective noun metare noun abstract noun manga thok nei ri ko hai ba noun jing ji da mo ke dore makoi na subject ora ka duni aduna subject aba se singular amasung plural haina sum lei gi ne ba ko aduna singular ora gana singular oi budu gi matung ina lakhom thok ba plural ora gana plural oi gi lakhom thok ba haina dum nei ka ne ba aduna noun da jo koina subject oi gi duri ba noun je yam kanna nei ne da ba ya de ba aduna part of speech hek tak matam da koina noun je kanna mamu ta nei no di ya de ba natraga di english nga muda landui ne me ma ko yandai ko aduna ai gi di hojik subject si kana no idur ge habdu gi matang da somdo ina sat ke noun hai bus ke no ming ta ko hibu noun ko sida tomba hai ji mi ma ming natra noun ni adu mai maning da tomba loves bala hai re tomba na bala no si sida es tap tra ga sai rule du lai ne ko si third person singular subject oi be ne ba ko tomba ji aduna tomba loves bala hai ne pronoun no subject oi be hai ba ko he loves bala sida yor bi he ji pronoun natra
अदे अमो नाउन इक्विवेलेंट हाइबदि केनो नाउन गा माना भाइबनी नाउन इक्विवेलेंट हाइबगी डेफिनेशन से केनो वर्ड नत्रगा वही सिंग वर्ड नत्रगा वर्ड सिंग हाइबने वही अमा नत्रगा वही सिंग हाइने बसे कईबा कनाय फंक्शन द डूइंग द फंक्शन ऑफ नाउन की मथौ तौबा वही अमा नत्रगा वही सबुल अमा मधुबु नाउन इक्विवेलेंट कौने बको मखोई मखल ओमजना सब्जेक्ट ओइने एडजेक्टिव नगा सब्जेक्ट ओइबे यारोय को एडवर्ब ना सब्जेक्ट ओइबे यारोय को पार्ट ऑफ स्पीच मैम लेरिदु मनुंग द ओनली नाउन गा प्रोनाउन गा नाउन अमसुंग नाउन की मथौ तौबा अदुगुम वही सबुल हाइ नाउन वही सबुल नत्रगा वही अमा हाइ नाउन इक्विवेलेंट मखोई ओमजि नतनदी वही परेंग अमगी सब्जेक्ट ओइबे यारोय यंदबराजा ऑब्जेक्ट सु मखोई ओमजन ओइदुइनेबो को अदुगा मक अदुना तब एडजेक्टिव लेरिबा एडवर्ब लेरिबा प्रीपोजिशन लेरिबा अतै पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन लेरिबा मखोई सिंगुना सब्जेक्ट ओइना मथौ तौबो सुग्या यारोय सिम कावरनो सब्जेक्ट साबदा यावरिबा सरुक सिंजे कनानो हाइ मोइ गतने यारे को सिदा नाउन इक्विवेलेंट हाइबा ताम अमा यावसिलेजे मुन्ना खंगजिलो वा नाउन इक्विवेलेंट हाइबदि वही अमा ओइबे याय नत्रगा वही म्याम अमा ओइबे याय मदु मागी मथौसि नाउन गी दुमाइना मिंग ताकपा करिगुम पनबा करिगुम ममिंग ताकपो ओइना लैदुइनि को अदु यंगोसे एग्जाम्पल पिरके सी नाउन इक्विवेलेंट जे सिदा आइना वाकिंग इज गुड फॉर सिदम थिंग जे को यंगो सिदा वाकिंग इज गुड फॉर हेल्थ हाइब्रा वाकिंग इज गुड फॉर हेल्थ हाइब्स केनो अखोना सटपा खोंगना सतना वाकिंग चप्पा गाय तारमने को वाकिंग चप्पा से चप्पै थबक तुनेबो को वाकिंग है वाक तौबगी एक्टिविटी तु ताखने वाकिंग है बसे बाप ता आईएनजी तपसिलबा अदुगा मथौना नाउनी मथौ तोरदि मदु जिरन कवेबा वाकिंग है चप्पगी वाक आइना चप्पा है बनेबा वाक ता आईएनजी तपसिल वाकिंग है अखोना चट खोंगना चप्पै थबक तो एक्टिविटी दु तायबा नेम ऑफ एक्टिविटी ताबद जिरन ने जिरन जे मतंग जिदा करी ओइना लेरिनो हाइतारगदि एब्स्ट्रैक्ट नाउनी मोंग मथौ तोरेबा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मथौ ने मान तौरीसे नाउन की मथौ तौरब अदुगुम वार्ड अमबु करी कवेबा नाउन इक्विवेलेंट कवेदाना उदे को सिनी बसे अमते इंगे ओक्सी साना दे मतंग जिदा करम नसाना नेम थिंग हनगे को अंगाम नसाना दमाले अंगाम नसाने को जिरा माना तौरीसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फंक्शन ने बसिदा होजिकी जिरंजना तौरीसे क्या दाइको सा वाकिंग इज गुड फॉर हेल्थ अदो माजे नाउन इक्विवेलेंट नि हारुसे यारे को वही अमा नाउन की मथौ तौरमिना माजे नाउन इक्विवेलेंट नि अदि जिरनी डूइंग द फंक्शन ऑफ ए नाउन की मथौ तौरे अदुना सिगी के दौरे सिगी वाकिंग हाइबसे मतंग सिदा सब्जेक्ट ओइरिसे माजे जिरनेबा को बात आइएनजी तपसिलगा नाउन की मथौ तौरदि मदु के दौरे जिरन कवी हाइब जिरन जे नाउन ओइरगदि खरबा मखल द चिंगे हारगना एब्स्ट्रैक्ट नाउन नि हाइदुबा अदु अतोप एग्जांपल हम देखो द फादर ऑफ देम इज जज मखोगी मपा दो करी ओइ हैनो जस अमने हब नत्रो मखोगी मपा दो जस अमने कनागी मखोगी मपा दो इज जज सिदा बाप त इज लाइज खंगे को मखोई पले ना मयाम नतेबा सिदा नोन सेक्शन गदब जे इंग्लिश की ख्वाइदगी नोना स्पोर्टिंग एरर हाइबा सिदा ख्वाइदगी फोकस तौदुइसे वही परेंग अमगी सब्जेक्ट से सेंटेंस अमदा यावरिबा सब्जेक्ट सिना असांग सब्जेक्ट ओरकपा सुमाना वही सबुल अमा सांगदरा सुंगवानजने नोना खितंग कंफ्यूज चतुइसे सिदा सिंगुलर प्लुरल मुन्ना खंदोकपा हिगदबा अद सी प्लुरल माले नम प्लुरल ओरमदि आर तपोइद्रो प्लुरल नतेबसी सिंगुलर ने अदुन इस तपिजोरबा हाइबदि देम हाइबजे मखोई हाइबनि मखोगी मपादो ओप हाइरबा प्रीपोजिशन ममांग द लेरिबा द फादर जिदा फोकस तौगदबा सिगी असांगबा वही परेंग जे कनो जे वर्ड मैम जे सिगी मेन मीनिंग जे कराइ द लई फादर जिदा लईबा कनागी प्रीपोजिशन ओप सी ममांग द लईबा फादर जिदा लईबा मखोगी मपादो हाइबनि मखोई दु नतेबा मखोई मपादो जस अमने हाइबन अदुना इस लाइजे सिगी सब्जेक्ट से सिदै सी बाउजी सब्जेक्ट नि माजे केनो वही सबुल अमनि व्हाट्स डूइंग द फंक्शन ऑफ नाउन नाउन नि मथौ तौबा वही सबुल सिंग अमनेबा अदुना नाउन इक्विवेलेंट ने मोइजे को मखोइना सब्जेक्ट ओइरे अदु तादि मखोइ सिंगुलर नत्र प्लुरल खंदोकपजे याम हाइगदौनी प्रीपोजिशन ममांग लेरिबा फादर सिदा मेन मीनिंग जे कदाइ सटलिगे जेंगदबा सुमाइना क्वेश्चन ओंथो ओंजिन तौरगन सिगी टाइप ता हंगबा मयाम लैग्रबनि को अदो क्वेश्चन मयाम नैनरकान जम थेंगरक यारी अदु इस लाइजे आर लाकपा यादि को अदुनि नाउन इक्विवेलेंट खंगे को सुमा वही सबुल अमा नाउन की मौंग मथौ तौतारगे मदु नाउन इक्विवेलेंट कवि मखोइना सब्जेक्ट ओरकने हाबने सुमाइना असांग सब्जेक्ट कवि वही अमना नतबा वही मैम पुल्लगा सब्जेक्ट ओरकपजे सेक्सिंगदौनी सिंगुलर प्लुरल मीनिंग जे पा मतमदा अदु मोइना नन सिंगुलर प्लुरल खंगी ता
खंगद तारगदी माय मनिंग लाइबा भाव से ओनना चखिदुइबा अतादे स्पोर्टिंग इरा आराम थोने इरा थोने को अना हजी ज्ञान ताई ज्ञान तारीको ताइजे नाउन से सॉरी सब्जेक्ट से नाउन का प्रनाउन का नाउन इक्विवेलेंट ओइगनी हैबनेबा सब्जेक्ट साबद यावरिबा नाउन प्रनाउन हानादि खंगे नाउन इक्विवेलेंट हैबसिने ओइना एक्सप्लेन तौनो होनरिस नाउन इक्विवेलेंट हैबसि वही अमखन ओइबसि है वही म्याम ओइबसि है मदु नाउन मथौदि तौदौने हैरे लेरेको अदे मग सब्जेक्ट से मग अखोइना सिंगुलर प्लूरल पर्सन ओम थों खाइदोको अदु ममु ताना उनाइना सेबको सब्जेक्ट से ज्ञान दाना यो सब्जेक्ट से अखोइना केदोइ सब्जेक्ट से अखोइना पर्सन ओम थों खाइदो यादा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अमसों थर्ड पर्सन हाइना ओम थों लेको सब्जेक्ट से लेब्रा लेको फर्स्ट पर्सन दा अखोइना खंगी से केनो आई गा वी गा सेकंड पर्सन ना यू गा नंग अमना ना खोय हाबनी को सिना आई खोय अद थर्ड पर्सन दा यावसिना कना ही सी इट अदुगो सोम प्लूरल ना दे सिंगुलर प्लूरल हाबम से लेरी को कागुनो को यंगो अदुदा अखोइना अतोप खरा यावसिलक फजिनेबा फर्स्ट पर्सन हाइदि कना ओरनी नंग खंगदोजे फर्स्ट पर्सन ओरदि ओनली आई गा वी गा नत्रबा अदुदि फर्स्ट पर्सन नत्रे को यू है सेकेंड पर्सन ने आई ने वी ने यू ने मखोय हम जी नत्रबा अदु तादि थर्ड पर्सन नंद मोरमने क्या दारे को सब्जेक्ट खंदोक फसे याम लाइदुइनी मखोयगी सिगी टेबल जे हेपे येंगो दो खंदो आई गा वी गा ओरगना फर्स्ट पर्सन यू ओरगना सेकेंड पर्सन अदु नतबा अथै मेदि कदाय दे सिंगमने लेमौरी बे थर्ड पर्सन सिंगमने बको थर्ड पर्सन सिंगनी थर्ड पर्सन द सिंगुलर अमख मीनिंग जे अमख ओरगना सिंगुलर दा मयाम ओरगना सि खंदोक फसे हयोबा यान दा प्राइस सिदेंगो थर्ड पर्सन दम थिंग से को सी थर्ड पर्सन से लेजे प्रनाउन दा हरगा ही सी नत्रा मखोय हम जी प्रनाउन अदुगा प्लूरल ना दे प्रनाउन को से अदु नतब अतै नाउन जो सब्जेक्ट ओइबे याय देन हैबरा दबरा ओइतै हागिद्रो नाउन अमसु नाउन इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट ओइबे याय हारे अदुदि असागी सिंगुलर ओइबा नाउन इक्विवेलेंट सिंग जे मखोय जो थर्ड पर्सन की सिंगुलर द सनगरने अदर सारे से अदर सिंगुलर नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट साइनेबा तोंबे इसे बॉय हैव नत्रो तोंबा सिन पा मचा मने हैबा सिदा सिदा यावरिबा तोंबा जे करी करम सब्जेक्ट नो करम पर्सन सिंगनी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन दी ओइरो आई गा वी गा नत्रमिना यू नत्रमिना सेकंड पर्सन दी ओइरो कना ओइरने अदुदि थर्ड पर्सन ओइरनि कावरनो मीनिंग न सिंगुलर ओरगदी थर्ड पर्सन की सिंगुलर सब्जेक्ट असे अखोना हाइरि दु सीनेबा से आइना ताइब इंग्लिश से कनागुमा बेसिक हाइरमी मंदे असलाइमन ग्रे हाइनीबको से मखोंग सेंगदब नोइगी खुतागनेबा नोइदी हगल तागनबा को हाना हाइरमना हाइजरे हाइतबजिंग दोन सी नोट्स याम थिन इंपोर्टेंट होय सब्जेक्ट अमा सेमदा कनाना चंगी इथोए अदुगा सब्जेक्ट की पर्सन अहम दो मसा खाइ नै नरकनी यान दब्राइजा नै ग्रामा की लाइक तदि सी यावदबनेबा थर्ड पर्सन हार ही सी इट के इरो तोकर सी जिंग एनम एक्स्ट्रा हाफ से लेजो हाइ जगह से मेन पॉइंट को सब्जेक्ट साबद यावरिबा सागी नाउन जे सब्जेक्ट ने हाइदाने अदगी नॉन इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट ने हारी अदुदि मकोइना सब्जेक्ट ओइ तारदि मकोइ करम पर्सन सिंग दगे क्वेश्चन अमा लाओइद्रो थर्ड पर्सन सिंग ने कावनो को सिंगुलर ओरगना सिंगुलर म दसे तोंबे इज ए बॉय स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ हक्सांग फनबगी दमक्तदि स्विमिंग जे काने हम नत्रो इरोइबगी एक्टिविटी दुनि जिरन ने बसे बात आंजी तबसेल नाउन मथौ तोबा जिरन एब्स्ट्रैक्ट नाउन गी मौंग नि मान तौरिज को स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ हाइदिबो को सिदा नाउन इक्विवेलेंट ने मोजी को सुमाना यारे को अदि अमंग एवा अदर प्लूरल नाउन अमसुंग नाउन इक्विवेलेंट प्लूरल ओइबा नाउन सिंग अमसुंग नाउन इक्विवेलेंट सिंग दो अदुना अमंग थर्ड पर्सन की प्लूरल साइतम सिंगन गदुइबा एंगो तोंबा एन सावबा हाइज मी एनी सब्जेक्ट एनी सिग समाना क्वेश्चन योरकनी गोरे सिग समाना क्वेश्चन हम योरकनी मी एनी एन तासिनरदि करी सिंगरेबा नाउन अनि एन तासिनरदि प्लूरल सिंगरनेबा अदन आर हाइज ओरबा तोंबा एन सावबा आर फ्रेंड्स हाइराने और गुमना ओइरमगदि और ओइदि सिंगुलर ने को नाउन अनि का ओरना तासिनरदि मधु सिंगुलर ने हाइनेबा एना तासिनरदि प्लूरल ने हाइनेबा सन्स ऑफ तोंबा आर करी है ना तोंबगी मसा सिंग हमना तो सन साइजा सिदा वही पर सेंटेंस के दाइबोनो एक सब्जेक्ट के दाइबोनो सिबो नत्रो सिगी सब्जेक्ट सिदा नंग येंगदबदो कनागी मसा सिंग तोंबगी मसा सिंग वही परेंग असांग सेंटेंस ओर सिखिलो हैबदो तोंब नते सिदा मीन तौरिजे तोंबगी मसा सिंग सिदा लेरिबा प्रीपोजिशन की ममांग द लेरिबा सन सिदे येंगो तोंबगी मसा सिंग अदो हैबनि मसा मयाम ने एस तपेबको अदना प्लूरल ओबनिन आर लाइजो तोंबस सन्स ऑफ तोंबा आर
hard working adu tomba sons kai nei ko si asing bai di ko si grammar da di si soiri ni haidi akoina ne tomba gi masa sen tomba sons hai nei ba yanda bra adu sumaina tomba hara magadi grammar gi aram am thokrani suma hero maramdi mi gumada tomba gi masa sing haibadi opta na deba ko tomba san hai nei sumaina tombas san haiba ko san tomba gi masa sing sumaina haibana phaiba summe ba ko grammar da heng ni non gi rule amadi yenga la la ese opta bis adu suma hero sons of sumaina haji grammar je him hara gene soidana ba sons of kari him are hardworking mahaki masa du ke doba yam hardworking wani sons of matung da kai lai baina him hadi mahak habni ko mahaki masa sing ado yamna hardworking oi hai duine ba adudi muna taro o pai ba sing matung ji aina he hai da bi him hari ji yabra da sine knowledge matang sida kai gom palam da yadre o pai ba kari ne preposition natro mai matung he la kadra him la kadra hai baduma confuse lam gani hoji kitu kari baina ba sons of him kari hai gane he sons sai ga daune ko matang da kari hai du ba sons of he sons sai jai ko ma ki masa sing ada sons of him ma ki masa sing ado kari hai du ba se adu de hai ba di hai ba ko adu o ki matung da la ke ta ra ga di asing bai di he sons sai ji abo po ne ba ko his sons sai ga di yai ba ma ki masa sing har ya ba po to aina another link loan da kai hai di ba sons of he natri him hai ba da karama i ni ba op abisi preposition already preposition ki matung da la ko do preposition ki matung da la ba noun na masung pronoun do object form da iduni sini him ji sumni sini he ji la ne ba sons of him hai ga da ko are hard working hai ga da si rule si matung matang la khine ba preposition ki matung da la ka do ri ba pronoun do he du yar roi him i ga da ba kya na bra kari gi na matam da preposition ki maning da noun natra pronoun in gani habaji musi rule ni ko rule ama preposition matung da kana in gani ba noun natra ga pronoun in gani ba aduga hariba noun musi pronoun da preposition gi object amu kawe ba kyanda bhaija sida english nga modi am lan na ri ji si matang ji ne ko mina preposition e ingra ne adjective kum injilak ba adu ya de preposition illaga di mai maning lak tu se noun oi du ne natra ga pronoun oi du ne kyanda bra adu pronoun oi ga su madu pronoun do karam form da thango da ba preposition gi object form ni na preposition gi object ko we moji aduna moji objective form da igeda objective form mai di he du ya ro him harani I du ya ro me harani you du ya you di you dum lejare kano si ya ro har harani sumai no ko yanda mai ja dum la kane habadi kudam mo na I ni mangon do wari sa pa me ka hani I want to talk to aina mangon wari sa pa me I want to talk to he hagadra him hagadra to haji preposition aduna I want to talk to him harakani he ya de hai ko sa si adum khangjilo aduna after preposition la kadriba pronoun da should be in the objective form hai du rules yan dai ko aina haining main point yan dai ko sa ngasagi positive case se mado ko akoina ngasagi op sina de mi gum boiradi tombo eragadi thawai parma jibani na adadi moi apostrophe mapu takwa khangnaba matam op sina de tomba san haibana phaiba sons of tomba haibsi yadi habdi na taba yadi yaduiba meaning di adum yadro grammatical yam lusin na koina nainara kanda di sanna biz ke nos tomba san haini ba ko sons of tomba habsi haina dabra tombe masa singa to adum yadi yani ba kogi ya haraga su grammar gi akogi akakda rule du salum kanda de ke dora tombagumba mi de ko thawai parma jibu oibani na makoi gi mapu ta ko hadi positive case hai tare ko positive adi mapu ta ko ni mapu ta ko ji sem kanda de ke dora apostrophe s ko mama to do ko pido ado s bi do tomba sans harakane tomba gi masasing di yamna ko na ba kalli ga di tombas sons are hard working hai du ni mana ado sons of tomba hai je sidi haidi haina de ko arame english sing du aduna sideji sum tho aina ha iri ji ko yanda bhaise atop example lo pyramid foduni the father of three sons karamadi yaba
द फादर ऑफ 3 सन्स करमदी एग्जांपल से सुमान इबे है कोना सिगी नाउन इक्विवेलेंट प्लूरल ओबेगी से एग्जांपल मैम लेगरे खजित नते को याम लेगरे को अदो एग्जांपल अमा पिसलम की एक्स्ट्रा तपसलम की सुमाना सुमाना द फादर ऑफ 3 सन्स कहनो से ई सागद आ रहा है मसाना पा हम सिबाउनी सब्जेक्ट से द फादर ऑफ 3 सन्स मसानो पा हम दुगी मपा दो हबने मसानो पा हम दु नतेबा मसानो पा हम दुगी मपा दो इज ये जस्ट है से जस्ट अमनी के है जे सुमाना को अदना सिदा इरिबा असांगबा सब्जेक्ट से नाउन इक्विवेलेंट दुनी म प्लूरल सिंगुलर सिद प्लूरल वेब नत्रो अदुदी सिददी सिंगुलर ओइन सकरा इनि इरि सोम साकी तारे को मीनिंग जिदा न कंतो गेरा कना द पेरेंट्स आई तारे को ममा पादो सुमानिरो सोम साकी दे ओइद्रे को द पेरेंट्स मैम ईबीआई को of the students gather to attend a meeting करीबा सिदा gather have the punsin maduni ko siboni ko the parents of the students satra sing dugi parents sing du mama pa sing adu ke doba meeting ama yaungna na punsin le have ne ko ado sida di parents ida la ani ko meaning je main meaning ji parents da la oidra plural we re hara ne of have se sigi amang da le parents se sine ko meaning focus to du ji sumai to da na sina noun equivalent plural we sing ji ke dora third person gi plural subject le ra ne aduna hoje akhon mamang da gi du kariba mamang da rule do si mamang da gi se kai ne ba third person singular subject we tari mai meaning da la ko b1 do kai oidui ba ha b1 do s natra es tap ko ne have ne hoje ki dudi third person gi plural we ga dim s es tap pijim yaro ko only kana ka tap tu ba third person singular subject we kan da tap ko ne have ne sima ka ya dre ko myam yan da ko si rule ji ma maroin a si dai da mu samjin la je aina hoje ki subject ki matang je khara we ra ga tak le re ko yare ko sia si jing ja ko subject si kana kana semi noun pronoun noun equivalent semi hare adu subject si person om thong khai du adagi person third person the singular subject origin asagi noun amasung noun equivalent the singular oiba mai chu chali noun amasung noun equivalent the plural oiba mai chu my group te chali haba jing ju khang na bane mainam noi da hai si yandai ko mathang amuk tausi hoji si question jam nei na ji ko our soldiers have been making a clean sweep of the sheep and the poultry on the road kai hano sia aikogi soldier sing id sipai sing aduna natra have been haibasi leite ba he ki mathung da kari lae ba have ek lakhi daraga de kai lakadu no have been haibe ade bin na ga damne have been harga bapta ing tapa natro subject lairani mathang da have irani mathang da bin irani mathang da ba plus ing irani ko aduga mathang lakdu ne si karama tense da laini tense da khamra present perfect continuous tense haina leibudune habidi haugi matam dai thamba ma sum makha tawro lakko da hojpo dum makha sathari haba phongdokpa adugumba wai pareng je present perfect continuous tense ti ini habudune ko sida hairji akoi sipasing aduna making a clean sweep of the sheep and the poultry on the road lambi da leramba kedoba sheep id yaw ma sum poultry nganu yena singba ko akoi gumba se kedoba takthokna ba habane takthokna bu honarakli habane clean make a clean sweep abdi kaino lambi da apapun ler ma mayam do pallam ma mayam do tak thokna wona bu ne lambi do hang na na bai tare ko takhara satya adamina ha sipai sing patrolling la ka lambi da nganu yen mayam ma yaw gu ma mayam si kan tawi da na jamu kashmir som da ga de yamna adu ma sing do tak thokna bu honarak le habni sipai sing yamna aduni ko ma haning is a present perfect continuous tense ti bi matham da adudi nana yam thina common oiba question makhal ma ne hojikan gi spotting errors ya si yam semi ba assessing lobe exam jing ani yeng matam da grammar da sulai le tabru lo mai ta hapsil lage ta lalan ba sulai le tabru natro he ki matung da being ibe sana de ko hem ka orno sima laire ko and have
नत्रग हेस लादी बिन लाकनी बा प्लस एनजी इगनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ओइदुने हाबने सिमे यारे को मैम सी ज्ञान तारे अमु यंगसे सीना नंबर 3 की दा my angita is knowing my friend Rudrans very well aigi angita na aigi ini harjari ko angita jina ke doba aigi marup Rudrans ko bose yamun na khanga leidi is knowing haidi khanga dum leidi kari test ibno continuous tense ibno tro no have a verb se khoina na can be used in continuous tense ibya de no have a verb se ke doba continuous tense ta ibya de have no ji no ji kai di ya de ba continuous tense ta ibya de ji korono yana iko ja maram like present continuous होगेरा past continuous होगेरा future continuous होगेरा continuous tense ta sina ba yada ba makal khara leiba are ba makal sing do ai noi ut ke ba ko si ut ke mathang mathang sida ina hair se knowing have si yadre have no sign have natro kari guna matam da ba makal khal no have gumba ko thing have gumba sim have gumba appear have gumba makal meham lei ri ba adu ba ke list to ai tense ki grammar ki rule aina sema leiba ko adu da aina not in ut ke do bane adu no to udre aina nam thok por di fada ko si lei si ai tense ki rule da ge ni scan to bane u sahon bangam dre ko sahon ka na nam loi sandre si mana si no jar si remember forget no imagine mean prefer remember consider agree believe suppose think si jing ji ko uro roi si si jing ji uro roi sida leiba bab sing ji ura roi bu ko noina yeng ma thing camera na thano da khara mayek tu aina type to budo ai gi typing master do mathematics am namali english am namali ngamdre ba ma aduna aina si pdf sina dum ya na ba to ge do bune do u bu ware ad noina khang du ja thaina ta ba continuous present continuous tense hoigera past continuous tense hoigera continuous adi makasum satra leibu du ne bu ko sida sina ba ya da ba makal khar lei u ba ga si ga ba se aina ma u yes I see him I do I am seeing him I uraga leiri ma ji hairi ne si ya de sana de english fazada bad english ka we mo si aduna makoi di present indefinite tense kuma indefinite tense atare ko past indefinite tense da sinna bane na faina aduma indefinite tense so sinna ne aduna nga sagi knowing have the other with no side my angita knows my friend Rudrans very well I do ne mamangi do yanda edana knowing the other aduna continuous tense sine yada bab sinu kana kana no aido adu ne basida ina uningi ya khara yamane aduna yong sidaga lei babs of perception sidaga lei blur sale uroi ko ai sidinga blur sale babs of perception ko lei ji see hear smell notice recognize ma koi jingje adum kano ne babs of perception ma bedi akoina akoi sense organ lei dana akoi mi beda sina akoi da khangan bagi sina feel to ba phongdo padung ba sing ne pa so perception ID si uba akoi min u du natro adagi share ta ba recognize khang ba notice khang ba sina sing ba se singum ba sing je koina continuous ya de ba adu sing du list of fazana to pi grammar le afa bom da lo yaw ni ko se pisidas english grammar da dum yaw ne adu I use to edu grammar do ai grammar le se dum yam sine ba ko tarai ma thakin sine ba afa ba tare ne adu dum yaw ne ko maruena grammar like si kano dia on pisidas grammar dum yaw ne yanda ba adu sina fazana nam thok tumin uram mar adu nai khanga da de sikirul da no haiba bab se ing form di ya de iram bai lan mane aduna continuous tense idagi sarukti present form di present indefinite tense form di ro my angita knows my friend Rudrans very well haramadi ya do se sidam in na se question for the has ke no I has been visiting has ya de ko I has first person ni ko se si I si matung da laktoi ba bab se matam supada have I gada ko I matung da have in gada ni sidi not has sidi ra lai buru ni ko I has been sidi takna drasi hairmani khale hairo drasi de takra chadu mairani ba sidi no yare to mathang sidi this day next year mathang sai gi ngasi nu misida I will having a conference with the international board discussing the environment tang da khannan na ne bo ina ai international board singa ai yamna chawba meeting ama le tawgani habane ba I will ngasi gi numisida mathang sai gi ngasi numisida ke doba I will have a say rule ji no
will gumba ko will, shall, can, could, may, might, should, would, must, dare, used to, ought to, have to, need natraga moi ji ke do ba makhoi ji ke no makhoi myam ji model auxiliary verb ko ko kai koi ba model auxiliary verb ko will, shall, can, could, may, might, should, would, must, dare, used to, ought to, have to, need hai ba makhoi je model auxiliary verb ko ko sina verb ta tala ka de ne model auxiliary verb hai di makhoi na verb ki meaning je hongduon mangame meaning ji change ton mangame moi model auxiliary verb si yan da braja makhoi tara mari ne piri si makhoi matung da lak ko verb ki form je b1 do ge do base form bo verb hai do b1 ne di khang bro b1 ai di si b1 hai ra ga na go b2 hai ra ga na kari when b3 hai ra ga na kari gon makhoi ji ne ba ko adon b1 ji ge da b4 hai ga na kari verb ta ing tab sin bu do going hai tare ko si b4 singe kan da braja adon karam form la ka ne ba will, shall, can, could, may si rule phajabam phange ko si adum hanjila la ka ne hore sidi repeat tawra de yam toina repeat tawgan man star home pisin bi yare ko when hai video jenga ga not adum sin bi yare makhoi sing matung da kai la ka ne ba sa ba ka han form da dum ine ba aduna will gi matung da having yaro ing tap jar will have la ka da yare ko will have a conference sai da ne me section lo ko si matung da the technician has found it extremely difficult to find error in the program da error ama yaw de thidu ko jima ke do ba has found it extremely difficult yam lura mem ni ko program da asoiba leire ha ba se thidu ko da mangam yam lura me ha bane ba aduna matang da the technician ha ba third person singular subject ni ko si sai ta ki budu kai singe ba sa third person gi singular subject singe ma ji mai matung da lak ba tu kai la ka ni yes lai sur ba singular oi bani na hep haraga na plural na mor ka doi ba third person singular subject singe ga sai subject ama he oiram tara ba nang khandu ka doi je first person second person third person ahum je khandu ba he ga dau ne ba subject already person ahum je manung da ma di chan doi na tro I we ga natre you natre ab ta soi da third person orani ji na sana dum ya zero ko third person na meaning du singular ga na singular rup sakhi de ba singular ni ko technician ha di khutsa hai ba mi ma ne ba ko aduna mi ama khak ni man min tawri jaduna he sare ji yaraba error leitabani na no error ha ba ji khut ka da option da swai pi bani ko si jaga da lanbra si lanbra moina hai khadu hai ne amata yaudra di no error mathang da the p1 was brought a cup of coffee for nena p1 na nena gi coffee ma was brought a hare mano ko nana sina voice ne was mathung da kai lakwa brought lakpu na tro was ki mathang da brought lak tara di kai no masya was mathang da brought la hai adu tara di b3 na tro bring brought b3 na tro silai cha aduga was ki matung da b3 lakpo sidi passive form ko weba passive form da leire kanagi passive voice ka bu ne ko kanagi no sya past indefinite tense ki ko past indefinite tense ki si passive form di adu passive form di ibase grammar di lan de ko passive form di ibase bu di summa leiba ada asai passive sida ka oi bra passive haji karam kan sinai active haji karam kan sinai habs no gyan ta da ba yaro e explain tau ki apna wahi pareng da ne wanga matam da ne active habung passive habung ani thuk lei ga ne active habi sida na active voice habis subject na thabuk tau ne ba ko kyan dai ko sa I like the pen kolom ji pa me thawak se kana tawrin pa me thawak se kana tawino subject na thawak tawino tro aduna subject na ek tawne basina subject na ek tawne ba ko adu ke yo kai hero se I am Susan as captain has ke no ai ji captain oina khalle ha bane khal me thawak se aina tawrira am Susan khan ma se aina tawrira kana gumam na ayu khan bi rak puna tra khan me thawak se aina na te ai ngon da tawrak pune ba aduna action ji ke do ba subject na acted upon to bosina subject ta acted upon to bodo
ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯔꯤꯁꯤꯚꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯚꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯕꯨ ꯚꯥꯕ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯚꯥꯕꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯚꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯚꯥꯕꯁꯤꯕꯨ ꯚꯥꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯧꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯁꯤꯚꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯔꯤꯁꯤꯚꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯪ ꯀꯧꯔꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯀꯧꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯅꯪ ꯀꯧꯔꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯀꯧꯔꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯧꯔꯤꯁꯤ ꯅꯪꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯧꯔꯤ ꯀꯧꯔꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯀꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯃꯥꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯧꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯗ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯋꯥꯁ ꯕ꯭ꯔꯣꯠ ꯆꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯛꯏꯅꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯌꯣꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯛꯏꯅꯣ ꯆꯥꯁꯦ ꯅꯦꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯌꯣꯟꯅ ꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯥꯕꯁꯦ ꯄꯤꯌꯣꯟꯁꯤꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯄꯣꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯋꯥꯁ ꯕ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯋꯥꯁꯇꯣ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯗ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯕ꯭ꯔꯣꯠꯀꯗ ꯏꯔꯝꯃꯣꯕ ꯄꯨꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯦ ꯀꯞ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔ ꯅꯦꯅꯥ ꯅꯦꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯞ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯐꯣꯝꯗ ꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯌꯨꯖꯦꯁ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯆꯨꯝꯖꯕ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯁꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯌꯨꯖꯦꯁ ꯁꯣꯏꯕ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯗꯣ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯚꯣꯏꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯑꯥꯏ ꯀꯥꯟ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯠ ꯃꯦꯛ ꯍꯤꯝ ꯊꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯁꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠꯔꯦꯖꯦꯁꯂꯤ ꯑꯦꯕꯖꯔꯠ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯥꯎꯠꯔꯦꯖꯦꯁꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯦꯕꯖꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯨꯠ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯥꯎꯠꯔꯦꯖꯦꯁꯂꯤ ꯑꯦꯕꯖꯔꯠ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯨꯠ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯏ ꯀꯥꯟ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯥꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯋꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯌꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯆꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯇꯞꯄꯤꯗꯨ ꯃꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏ ꯀꯥꯟ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯠ ꯃꯦꯛꯁ ꯍꯤꯝ ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯦ ꯊꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯁꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠꯔꯦꯖꯦꯁꯂꯤ ꯑꯦꯕꯖꯔꯠ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯁꯇ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯗ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯟ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤ ꯋꯥꯟ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯇꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤ ꯋꯥꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯇꯞ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤ ꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯄꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤ ꯇꯨꯗ ꯏꯇꯥꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ while my wife cook the food ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯨꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯕꯤ ꯇꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯗꯤ ꯇꯞꯄ꯭ꯔꯥ ꯕꯤ ꯋꯥꯟ ꯕꯤ ꯇꯨꯅꯤ ꯏꯗꯤ ꯇꯞꯄꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯕꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯁ ꯏꯟꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯁ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯁ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯁ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡꯅ ꯆꯨꯝꯃꯛꯑꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯒꯤꯐ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯦ ꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯔꯨꯜ ꯏꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯁꯅꯦ ꯑꯦꯝꯅꯦ ꯑꯥꯔꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯕꯤ ꯚꯥꯕ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯋꯥꯁꯀꯨꯝꯕ ꯋꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ
मकोई से बी भाव ngakthani ko makoi matung du da b1 lakpa sulai leite b1 lakpa se grammar da rule sulai leite me grammar da sulai leite rule ni koi ni iri is ne m ne r ne was ne where ne moi laga b1 lakpa se sulai leite grammar da moi matung kai laktoi ba plus b1 da ing tab se laga kai oirani continuous present continuous oiba maga si oiragana past continuous oiba ma yare ko sima lei ko moi matung da b3 lakpa me ai moi b3 lagana kai oidoi ba is mr ki matung da b3 lagana present indefinite ki passive voice kya anda braja present indefinite ki passive voice was where ki matung da b3 lagana past indefinite ki passive voice ani is di lei ba formula sidi leite ai irizi antare ko sida loi sanna rabane is mr was where moji b bab ka oi ko oi bata ko bab tuni makoi matung da b1 lak ko se grammar nium da sulai leite b2 lak ko sulai leite kauronu ko sima moi matung da b2 lak ko suya roi b1 lak ko suya roi ani se aran mani adu moi matung da b1 tapaga ing tapaji yai adu tapaga na ke dodi ba is mr matung da oiragana present continuous was where matung da si lagana past continuous moi matung da b3 lagadi moi hongi matung da b3 lagadi present indefinite ki passive voice was where matung da b3 lagadi past indefinite ki passive voice ko adu noise kan toge noma gi ne akhoi sigi grammar je question ga punna nei na sa pajida ne grammar saruk ta yamna solo bo yarok pe yai ba solo da na ba ngasigi main point oina ai class gi ngasai subject ki matang ama yaudra fajana sindu thammo duma aduga hayeng namak tense ke voice ke formula se pulap punjin bi ge ba sema noma gi ko grammar je chapter 9 ga su hoji aina hoji pi formula mayam se si formula je tense de gi amuk dora voice lak tu ne ba kana active voice passive voice ani punna tense ka par ga formula pulap punna taksin bi ai ba ko abi tense ki formula train so na to leja present past future ji mogi mari train to le dra voice ki na onya da khara yaur mari yaur ka ne ba present passive voice onya is present perfect continuous onya dra past perfect continuous onya dra future continuous onya dra future perfect continuous onya dra mari onya dra ni pan nga aure har ni pan du ga ngasagi tense ki train thu du ga oi formula sing je active ka basic ka para ga phajana ithok ba gi sal lai ba du phan nam thu pi ge adu man nam ba o si formula su lai ta sini ko adu khanga ne ko mathang sidi the software detected an anomaly caused by the virus anomaly he the nate han oibom thokpudu nataba oibom thokpudu nataba khena ba pot nama inong no ba ma koni khang na driba ma ko the software duna karino anomaly di asoiba ma hetare ko han oibom thokpudu nataba ma detector mi thengnara me have ne caused by the kana virus na thon ba ko virus khangi computer gi tamni ko ma je virus na thon ba hare adudi थोली बा कनान थोली बा वायरस न थोली बा तो तादी को साइब बाप से मतंग से कई दका वनी b3 दी द सिना बा दका वय बा कलिन थोली बा कोस बाय वायरस को अदना कोस से सिदा b3 ग द कलिन थोली बा है दु मा मेंशन तवरी ने कोस बाय द वायरस न थोली बा न को अदना b3 दका वय मतंग से दा सिना my friend Ragini cell completed her task by then matam du da magi thabak thu ke do ba loiram lagani then adi matam du da ne handi ko my friend Ragini cell kare hani cell complete haro idro aduga cell complete haro ke du ba model ba ki matung da kai lakane hai ba b1 lakani ko adu kari guma sidi adabra cell matung da have la ne ko cell have completed CM sijum yai cell matung da have lakre b1 lakre ko b1 lakre adu matung da completed sina kari future perfect tense ne ba sina future indefinite tense ne ba cell complete argan kari future indefinite sina cell have completed adi how give tung da kari mathaba ma loram lagani tung da thab kari mathaba ma tawbul loram lani ha phungdo kan na future perfect tense ne bi dus na tro my friend Ragini shall have completed loram lagani her task by then matam du ke do ba thawak tu loram lagani adu so dum yai sida adu shall complete have so dum yai ko matam du ko then by then adi ke no matam adu da have ne matam adu da ma thawak tu loram lagani loi gani adu shall complete sinam sana bra
asiji ai ko cell complete adum iro su yare ko adu siji adum possible adum moeba my friend Ragini cell adu soiridi amadi soire ko complete sida soibane my friend Ragini cell complete hagadam cell complete logani matam da mai thabuk tu loigani matam adu da loigani habane matam adu loram lagani sina cell complete na budi khara sana bhele sumani ro yare ko mathang da Jiten and Hiru Masai in at Sabjani Tashinari Kari way Hagena. In a Tashinari Tarpa Sangi Kaya Sankraneva, Purenda. I Zunatre, first person Werroy. You Zunatre, second Werroy. At the Kanatarani, Tarpasandi Tado later. At the Tarpasanda, Sabjani in a Tashinari, Purend. Jiten and Hiru love to eat French fries. Jiten Hiru gonna get over French fries, Sab Farm. See Purend Tarpasangi Kari Wagreba. Third person kari way grage plural way to third person plural subject way ta di baki mamai da ngasa b1 di s ta pa es ta pudu lai gidra mangon da di lai ro single way kan lai b1 ne ba duna s ta physical le ba adu gi niyom du ngasa gi niyom du gi khidang unthong na boy de bisina the blind man can perform wonderfully well even though he was old now kano blind man du ke do we no phajana perform to ngam me have not tro even though he was old now, he was the pay. Now I have a muyore. Now in Hosing in Matam, present time indicate the way mana. Hosing Matam to Taxabaneva. Adagi was having Hogi Matam, Yabrane. Now Lakanadi, Hosi Haramina present in divinity itare. He is Hatare. The blind man can perform wonderfully well, even though he is old now. Ma hoji alu jarazu phajana tawngami perform tawngami haining maneba. Yesterday yorakandana paski tensi tare. Now haidi hoji haibani hoji ki tare. Tomorrow hai yorakana future itare. Sidi iralaba niyom ne. Aduna kasulu dabne no jidi exam gi ko. Adu sum question gak nei na basidu gyan tanga mingam de no haro ai di pass trial class ni. Ai staff to number namangam dramina aina PDF sema tawre sine bako ado sine phajabra aman phajab class quality lehin dabdi ade lehin duine ba ado noina su mod pirakada noi di lawduine ba ai satra ore mina noi gi pam na ba amina pa noi da nate atoba mayam na su pam ga mong du ta hogdi ade ba gi di maram di energy mang na mata mang na thau tawre mina noi dis knowledge phang ba class quality lebo hinde ade ba yanda braja tomorrow ide hang na tro to hojiki do yore in the exam hall hayeng exam hall da I am busy writing answers. I am Hayabrone. Haying at I am Yaroiko. Haying exam holder, Asia, it holds in any answer even than I shall be busy. I shall busy Hayadiamusu. Munatauka. I am Zinana Kantalaga shell idureva. Aduna I motor the young motor shell. I shall busy have the Abram in Nainazine. Yaniara. Shell Matung the Lakane High. Shell Matung Latizi bark a hand from the Natro. Ado busy have the Papsunatana, adjective name. Ya bro, adu lali ne. Aduna I shall busy hero. I shall be busy hagada. Busy have the adjective ni bab yaudre aduna bab yaude adamina be have a bab se be babs. I shall be busy as it hongs in bo igani hai ne. Be tapsilakata. Ya laiko B has ya B has B1 ne ko. Magi B2 na was until we are lani. B3 na bin na lagtuiba. Perfect is no. I have been Gadra. Perfect is the bin Gary to the Nico. Yarmam Gantarico see. Simple future tense is to be used. Masinagadon Harry Matang. Where is that? Class can say. I am sick. I'm the Haronoi moto. She is the Kitan Ganta Obra Taudabra. Mini Pungamagamayan to Crane. I tap the Taquini. Although class Ganta the Bayobra Corpadum Hero. Adu kitang aina nungai ba khara WhatsApp khara su leire typing phajana tok thu gane ko koi gi mai khare heng sem nam nei naradi henam nungai ni khale adu ai su videos record lore yenga ge adu ga ai di camera du thok sil ju sinane sayolom da numi humni dre nam sayolom da numi humni class ne ko tok du je si videos lu silage explain toro ke lu silage ko